Bakharno Minister. Kepenting kedua kedai Yokbor Kharsano Safundusnam Kerta Shendrang Idei Ibushong Basa apa Nyumer apa Shlok Ipoi apa hospital Menem Step Kakapor New Arpo Step Dei Beran Gajing Shitam La Shiteo Tagamar Gajing Jur Gajing Shitam Ila Poish Po Bethany Hospital Lapo Bethany Hospital Ila refer ini patient support migrants Nama Gajing Shitam Gajing Nomor berkawin yang dan jitiak su apa isolation luar kejauh ke Bethany. Lekin apa setai patient ilah kelak no. Kumba kita syai di negeri kelak apa ambulans ni. Perkira kab yang yai negara declare dead ilah kab yang semua Bethany menpendak kam baru kawin di berka sanitization jongka met but tap yang met kakumka dead body management mentang nio kejip sebagai rodon way patient melawan counseling for migrants kepenting keju wanang pamata lah sang mongso ini kepenting keju gede Binod Kumar Goenka Badai na po Paltan Bazar Nriuf ng Kerta Shendrang But na po Super Care Hospital Kila refer ya ini patient Haka arf santarik u August arhaja arfo Dan kajing pang ship Bat kajing Jing shitam Ban penhiar musim Dan apoi hapo Negrams test positive but kila ay gating sumari ide ibadan kiwi gating shitam kum diabetes hypertension but namar gating shitam kila khat no mentak kasi Kakapor Khat Asako Minsku Clark Kadal Galang Type 1 respiratory failure with COVID-19 pneumonia with acute respiratory distress syndrome and comorbid condition is type 2 diabetes mellitus with hypertension. Kejauh i yo bor kharsano kajing khat kajing kadai na acute respiratory distress syndrome with COVID-19 with acute gastroenteritis and lower respiratory tract infection.